د انګلیسي ژبې لوست خپرونې ډېرو درنو اورېدونکو سلام. یو ځل بیا انګلیسي ژبې لوست ستاسو هرکلی کوو. د نن درس نیو انټرکام بوک 1 پیج 49 49 مخ پریزنټیشن 18. New Intercom Book 1, page 49, 49 مخ Presentation 18. B. Yes, no questions with you. Plural and affirmative short answers with we. Present continuous statements with we. B. Yes, no questions with you. Plural. To be filled یا to be verb. Yes, no questions د هو او نه پوښتنې with you په you سره. you plural په دې معنی چې جمع ده. you د مخاطب ضمیر ده. plural جمع یعنی مخاطب له یو نه زیات کسان دي، دوه یا تر هغې ډیر. که you singular مفرد وي نو په دې معنی چې مخاطب یو کس دی، خو دلته جمع یو تاسو. and affirmative short answers او مثبت لنډ ځوابونه with we په we یا مونږ سره. we فاعلي ضمیر ده د متکلم جمع لپاره. present continuous statements with we حال جاری زمانه ده. بیانیه جملې with we په we سره. Adela is at home now. She is studying with a friend. No train when. They are students at the Winfield Vocational Institute. They are studying to be computer programmers. Adela is at home now. Adela اوس په کور کې ده. She is studying with a friend. دی زده کړې کوي د دې له ملګري سره. No train when. No train when چې یو نوم دی. They are students. دوی زده کوونکي دي at the Winfield Vocational Institute. د وینفیلډ په مسلکي انسټیټیوټ کې. They are studying to be computer programmers. دوی زده کړې کوي چې د کمپیوټر پروګرامرز یا پروګرام جوړونکي شي. studying دلته د زده کړو کولو په معنا ده. Lisa. Hi mom, I'm home. Adela. Hi Lisa, this is no train. She is in my computer class. Lisa. Pleased to meet you. No train. No. Nice to meet you too, Lisa. Lisa. Are you busy? Adela. Yes, we are. We are learning a computer language. Lisa. Oh. Can computer talk? No, not really, but we have to talk to the computers. Adela. Yes, we have to write computer programs. Programs are instructions for the computer. مکالمه یا خبري اترې دي. Lisa. Hi mom, salam mori, I am home. زه په کور کې یم. Adela. Hi Lisa. Salam Lisa. This is no train. دا no train ده. She is in my computer class. دی زما د کمپیوټر په ټولګي کې ده، یعنی د دې سره یو ځای زده کړې کوي. Lisa. Pleased to meet you, no train. له لیدو مو خوشحاله شو no train. No. Nice to meet you too, Lisa. ستاسو له لیدو هم خوشحاله شو Lisa. Lisa. Are you busy? آیا تاسو بوختی یاستئ؟ تاسو مصروفی یئ؟ Adela. Yes, we are. ګورئ دلته د متکلم ضمیر راغی we او لنډ مثبت ځواب. پاس پوښتنه شوې ده are you busy؟ آیا تاسو مصروفی یئ؟ ځواب ورکوي yes we are. هو موږ یو. We are learning a computer language. مونږ د کمپیوټر ژبه زده کوو. Lisa.
Oh, can computer talk? آیا کمپیوټر کولی شي چې خبرې وکړي؟ No, not really. نه واقعا خو داسې نه ده. But we have to talk to the computers. بلکې موږ باید د کمپیوټر سره خبرې وکړو. Adela? Yes, we have to write computer programs. هو موږ باید د کمپیوټر پروګرامونه ولیکو. Programs are instructions for the computer. پروګرامونه لارښوونه ده یا لارښوونې دي جمع ده. Instructions لارښوونې for the computer د کمپیوټر لپاره، یعنی په دې معنی چې کمپیوټر کې باید پروګرامونه واچول شي او هغه وروسته یا خبرې وکړي یا هغه کار چې موږ غواړو په کمپیوټر باندې وکړو هغه ترسره کړي. اوس د دې درس په اړه 3 پوښتنې دي. 1. What are Adela and Notren doing? What are Adela and Notren doing? 2. What are Adela and Notren learning? 3. Can computers talk? Can computers talk? 1. What are Adela and Notren doing? Adela او Notren په څه باندې لګیا دي؟ ځواب: They are studying. 2. What are Adela and Notren learning? Adela او Notren څه شی زده کوي؟ They are learning a computer language. دوی د کمپیوټر ژبه زده کوي. 3. Can computers talk? آیا کمپیوټر خبرې کولی شي؟ Not really. No, they can't. واقعا کمپیوټر خبرې نشي کولی، یعنی په دې معنی چې کمپیوټر کې پروګرامونه دي، هغه پروګرامونه لارښوونې دي. Now turn the page. Page 50. 50 مخ. Skill building 19. Ask the people in the picture questions. Ask the people in the picture questions. دغه خلک چې په عکسونو کې دي له دوی پوښتنې وکړئ. Example. مثال: Are you busy? پوښتنه شوې ده چې آیا تاسو مصروف یئ؟ You مخاطب جمع ده، یعنی له یو نه زیات کسان دي. عکس کې وګورئ 2 تنه ښیي. Short answer لنډ ځواب ده. Affirmative مثبت yes. او ضمیر د متکلم چې جمع ده we استعمال شوی. Yes, we are. او ورسره to be verb یا to be فعل are. Are you busy? تاسو بوخت یئ؟ آیا تاسو مصروف یئ؟ Yes, we are. هو موږ یو. What are you doing? تاسو په څه باندې لګیا یئ؟ We are fixing the car. موږ د موټر په جوړولو لګیا یو. 1. Are you busy? Yes, we are. What are you doing? We are studying. دلته تاسو کولی شئ وایئ English. We are studying English. We are studying computer programming. We are studying history. We are studying math. 2. Are you busy? آیا تاسو بوخت یئ؟ Yes, we are. What are you doing? تاسو په څه باندې لګیا یئ؟ We are cleaning the kitchen. موږ اشپزخانه یا پخلنځی پاکوو. 3. Are you busy? Yes, we are. What are you doing? تاسو په څه باندې لګیا یئ؟ We are painting the living room. موږ د استوګنې کوټه رنګ کوو. 4. Are you busy? آیا تاسو بوخت یئ یا بوخت یئ؟ Yes, we are. What are you doing? تاسو په څه باندې لګیا یئ؟ We are washing the dog. موږ د سپي په مینځلو لګیا یو. Presentation 20. Have to plus verb. Statements with we or they. Have to plus verb. Have to auxiliary verb ده، ورپسې فعل. Statements with we they. بیانیه جملې دي په we، موږ، they، دوی. We
متکلم جمع ضمیر دی فاعلی ضمیر دی غایب جمع یا third plural ضمیر دی دا هم فاعلی ضمیر دی چې د غایب جمع لپاره راځي 1 we have to clean the house we have to clean the house موږ باید دا کور پاک کړو 2 Bob and Lisa are in the library Bob او لیزا په کتابخانه کې دي they have to study دوی باید مطالعه وکړي now look at page 51 یو 50 مخ skill building 21 یوشتم مهارت لوړول ظرفیت لوړول tell about each person د هر شخص په اړه وغږیږئ Howard call Eleanor دا یو مثال دی Howard has to call Eleanor Howard باید Eleanor ته تلیفون وکړي کچېرې دریم شخص مفرد وي د have to پر ځای has to استعمال کړئ کچېرې جمع وي بیا have to Ted washed the dog Ted washed the dog Ted has to wash the dog Ted دریم شخص مفرد یا غایب مفرد ده پس has to موږ ورته استعمالو Ted has to wash the dog 2 Mr. and Miss Logan go to the telephone company جمع ده خو غایب یا third plural Mr. and Miss Logan go to the telephone company ښاغلی او میرمن لوګن باید ټلیفون کمپنۍ ته ولاړ شي 3 Joyce study English Joyce study English Joyce has to study English Joyce has to study English 4 Gino clean the kitchen Gino clean the kitchen Gino has to clean the kitchen Gino باید آشپزخانه یا پخلنځی پاک کړي 5 Mike and Liz paint the living room Mike and Liz have to paint the living room Mike او لیز باید د ستوګنې کوټه رنګ کړي 6 Mr. and Miss Young clean the yard Mr. and Miss Young have to clean the yard ښاغلی او میرمن ینګ باید انګړ پاک کړي 7 Liz answer a call Liz answer a call Liz has to answer a call Liz باید تلیفون ته ځواب ورکړي 8 Ted and Joyce wash the car Ted and Joyce wash the car Ted and Joyce have to wash the car Ted او Joyce باید موټر ومینځي 9 Bob and Lisa study math Bob and Lisa have to study math Bob او Lisa باید ریاضی مطالعه کړي 10 Adela go to the library Adela has to go to the library Adela باید کتابخانه یا کتابتون ته ولاړه شي Listening 22 Listen to each sentence and look at the chart. What day is it? Write the day of the week. Listen to each sentence. هرې جملې ته غوږ ونیسئ and look at the chart. او چارت ته وګورئ. What day is it? چې نن کومه ورځ ده؟ Write the day of the week. د لاندې کومې خلیګاوې چې دي په دې کې تاسو هماغه ورځ چې جمله یې تاسو ته لوستل کیږي ولیکئ. اوس تاسو یو ځل دغه تقسیم اوقات ته وګورئ. په دې کې د ورځو نومونه دي او کسان دي. کسان څوک څوک دي؟ کیڼې خواته تاسو وګورئ. نیم، باب
Liz, Mike and Ted. او ورځې کومې دي؟ Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. په دې تقسیم اوقات کې دغه کسان باید کوم کارونه وکړي؟ Bob: په Sunday, go to a concert. Monday, go to the library. Tuesday, study math. Wednesday, clean the kitchen. Thursday, wash the car. Friday, call Mike. Saturday, paint the kitchen. Liz باید کوم کارونه وکړي؟ Sunday, wash the dog. Monday, call Sam. Tuesday, clean the yard. Wednesday, study English. Thursday, fix the car. Friday, go to the movies. Saturday, clean the bedroom. Mike او ټیټ څه کار باید وکړي؟ Sunday, study math. Monday, go to the park. Tuesday, wash the car. Wednesday, go to a concert. Thursday, study history. Friday, fix the car. Saturday, go to the lake. جملې داسې دي: Liz has to study English. Liz has to study English. 2. Mike and Ted are going to the lake. Mike and Ted are going to the lake. 3. Bob has to wash the car. Bob has to wash the car. 4. Liz has to clean the bedroom. Liz has to clean the bedroom. 5. Bob is going to the concert. Bob is going to the concert. 6. Mike and Ted have to wash the car. Mike and Ted have to wash the car. 7. Liz has to call Sam. Liz has to call Sam. 8. Liz is going to the movies. Liz is going to the movies. اوس تاسو مثال وګورئ. Example: Bob has to go to the library. لایبرری ته یا کتابخانې ته باید په کومه ورځ ولاړ شي؟ Monday. او د نورو ځوابونه دي: 1. Liz has to study. دی غلط شو دا ځکه. او د نورو ځوابونه دي: 1. Liz has to study English. Wednesday. 2. Mike and Ted are going to the lake. Mike and Ted are going to the lake. Saturday. 3. Bob has to wash the car. Bob has to wash the car. Thursday. 4. Liz has to clean the bedroom. Liz has to clean the bedroom. Saturday. 5. Bob is going to the concert. Bob is going to the concert. Sunday. 6. Mike and Ted have to wash the car. Mike and Ted have to wash the car. Tuesday.
7. Liz has to call Sam. Liz has to Sam. Liz has to call Sam. دلته غلط شو. 7. Liz has to call Sam. Liz has to call Sam. Monday. 8. Liz is going to the movies. Liz is going to the movies. Friday. زمونږ د نن درس همدومره و. تر راتلونکي مو په لوی او مهربانه څښتن سپارو. بریالي اوسئ.